Ljubitelji rukometa, dobro večer, dobrodošli za pojedinu utakmicu. Počinje utakmica 7. kola Super lige za rukometaše u kojoj se sastoji Dinamo Pančevo i Vojvodina iz Novog Sada. Sastav ekipa došli je Vojvodina Kuc koji će otpevati himnu Dinama. Utakmicu igrao u sljedećem sastavu. Broj 13, kapiten Vukašin Stojanović. Broj 1, Luka Asilić. 4, Miloš Orbović. Broj 5, Srđan Milić. 8, Dušan Ilin. Broj 10, Uroš Alezović. 11, Radovan Ostojić. Broj 12, Bojan Perović. 18, Vanja Smiljanić. 22, Nikola Arsenić. 23, Vladimir Bojanić. 25, Živan Pešić. Broj 32, Todor Jandrić. 77, Milan Vučković. 91, Aleksandar Gubeta. Broj 99, Nikola Jerelić. Stručni štab Vojvodinu, Božo Rudić. Milan Mirković, Dragan Vukić, Vladimir Radošević. Dinamo nastupa u sljedećem sastavu. Broj 6, štab Dinama, Ivan Petković, Goran Belić, Daniel Simulić i Nataša Milić. Utakmici sude Dušan Stojković iz Niša, Bogdan Nikolić iz Leskovca, odgovor Vlada Petrić iz Beograd, zapisničar Marko Petrović, Daniel Srebera, Jelena Kolosni, dežurni lekar dr. Zoran Đurđer. A sada vas molim da pozdravimo i himnu Republike Srbije.
Grabamos el código, vamos a hacer el control de funciones. Casi seguro.
Novograda, Srpeta, Osam, čestitke, Kostica i Zagrada, koji je bio svoj koliko. Čestitke naših predavanja za budućnost